Abebembezi b'ekibiina eky'Ambarra City Bus Operators Association ekiri kwebembera bus park nibajumirira Richard Karanzi, director wa KR Coaches, okwinegiza entaro omu paaka. Nibenda by'okwerinda bataho omu nshonga zaabo. Karanzi ajunana omu mbuga z'amateeka ahabw'okwejumbira omu ntaro z'okuteera abantu. Kurugirira ahari byekwaso Brian, chairman wa Ambarra City Bus Operators Association, bizire nibatunga ebizibu omu paaka konka nibireetwa kampuni ya za basi ezitarikwenda kugendera aha mateeka gateirweho. Twicezana na kanso twajya muteka amateeka agara managing a bus package nanga twine guidelines kuga no muri government netweza guidelines. Twicezana mu buri muntu wenda ukorumpa akomo kureta wenda ajwara uniform ajreta gari umuntu kararigeshemba ninga rwampara ninga bwejo yareba izina muri twine afite amagrupo nyina afite matawusi nyina afite matu50 konka beine tugamba company ejo nemwe etuyo tugambaho yaremesa uniform abo kwanecha manyango abantu bajwa uniform takuza kora aho kati n'umuntu kuza afite mbaki aho afite basi ejo niyo company y'umuntu ari kwija katembo basi sha emwe 12 zakasheshi akarga musha mwenda bwihamu abana koko bahumwire no siba ukura ndafite onyiziga ko abana mbamba bona abana umuntu atemesa umuntu basi yazo mtawusi ninga global amukasha nencha kare amutegereza ko mu basi je yamurezaho. Urwa gatanu ruhire Karanzi n'abakozi be nibagamba kuba batire broker wa basi ya Swift Safaris Bariyo Hannington bakamwata umutwe barukufa abashabazi. Umwana bakamutera yazo mu ICU ya karyo twagire kushika apolisi kandi twashango batire ry'umucyo ry'umwirwaro hatu no batire umushango bajya nabafuno ko cishango kiri kumwe cyamada batumuteka kujya mu frustrating umwana ataza polisi akahiriza ubujurizi ataza umukota akahiriza ubujurizi. Ibi bikorwa polisi na Karanzi uwakera byekwaso nagira ngo entare zabire ziruhe za Tawusi na Global Coaches zikabaho konko buzubusigira hagati ya Karanzi na basi ya KR n'abakozi be. Uko musigazo uri watirogo amutire Rwanda abantu atira abantu kankikomena twine clips twine amabara turambinjire konka ntatiyonza kucandika tuyonza kuzomukanso still baza frustrating atubara twitiriza. Tuganiro na Karanzi Richard, director wa KR Coaches, uri kugambwa kuba narwo hemchenzano ejiyo no mpaka kandi shongeja jeje cheriro bwebembezi bubi uburyo mpaka abashije ba bus park aba management efiri management niye kureta entaro zabo zabanyinje mu bus park abwe shonga nibakwata basi buri yemwe yakubineza office yayo bakwata bagiteka basi hangenzi yayo kandi habo kugira ngo paka bakagifure ya special basoronza mu mitwaro 33 buri wiki akwenda ngo baronda sente butu bare ahakuganizinga bus park hatu bus park za mwentaro zo kugwana itawe bus park abo kugira ngo gurubo ine parking ine office yayo Tawuse ine office yayo KR ine office yayo na Swift ine office yayo onkande banga bare kwata Swift abo kugira ngo baryo mu management bakwata Swift bagenda bateka KR office so batanu kurwana kana ahamzengu n'amazima umukozi wa Swift Safaris bakamutera konka wakija kubaramura kutari okwetabo mu kurwana incident cyo kanda girumu kwiyonanye nkareba nkabana baruno barwana nazo kubaramura kugira ngo kandi umwi hasinyo kandi ndwanira ankani mbarwanira ngo ngire nyonka mukama wa basi nsemire kwa nizo mujyo kurwana ninga nsemire kwa ninda ni ntebe kanisa management yanje ya basi uyize no mushabazi ariko mutwara gurubu kuyakira alliance yina mobile money ya umuzensa w'ibitoki yagaruka nyuma kuri tumushabazi we yanatwara ibitoki ari nakapesa ariko kurura hatwana ubushabazi ko naza kumushika hato mwambe Karanzi akayemerera hagati ya bus park ayemerire yija ariko enda kuyiya ngo kuguruka ubushabazi amutwara umbasi ubushabazi wo guruka kurebera ubushabazi rero Karanzi ko kumusinduka akamurwa nyuma yamunyurura yahindukire yamutera Rwanga Mustafa umuhwezi wa chairman wa bus park nashabe mbazo zino butikirizana okugarukana ahabo burungi bo mu rumo gwabo nahiba rukora omwango kugira ngo ari ngo bus park atereze mbere akwatagani n'abantu abo kubana we kuza kwata sente ze gura bus akana ndakora mbona ugwayenzire gukora tereze mbere ukore n'abandi itwo mu team twine permanent enemy tina ari kujya munana na Karanzi bambingo mpaka atakora kujya uhati no kutereza mbere
twagezaho kugamba na RCC wambara City Catherine Kamwine ahabwatirine n'enshongezi yajango office ye na town karaka wambara City bariyo baza kuvuga nemba zombi okumaraho butikereza n'ubu gasha kwa Fred ryakira kabango